Timu ya Engineers Brigade kuma Thika ni mateteire gikombe gia Chief of Defence Forces Basketball Championships mwaka wa kana kirunanirio. Uũ ni kumana na wirutiri wao munene thenge wa gutungio ung'ethaniri munene ni njamba cia Laikipia Airbase aria mokire namba 2. Ririkana timu ino ya Engineer Brigade niyo ikuite namba nene ya athaki aria mathakagira timu ya gibũrũri ya mubira uyu wa ikabu Ulinzi Warriors. Muthaki Eric Mutoro uria nowe captain wa timu yake ya Engineers Brigade ahotire kufungira timu yake point 41 riria makurumanirie Laikipia Airbase na point 80 kwa 36. Mutoro akiaria na ithui auma na o wa kuga. So far tuko sawa. We are 8 for 8. We have won 8 games. So far we are unbeaten. And our goal this year is winning every championship that we are going to. Ririkana mathako maya marathakirwo kwa ihinda ria kiumia kimwe na marakuruhanirie kambi ciothe cia KDF bururi-ini. Athaki a Moi Airbase na aria a Kenya Navy mekuhitanagira no ukurikia namba 3 na mituki ya njamba cia Moi Airbase ya maheka mweke kau. Timu iria irakorirwo igika wega makiria ni matugirwo na ngoga itiganite. Engineers Brigade kuma Thika nio muma namba 1. Laikipia Airbase moka namba 2. Moi Airbase nao moka namba 3 na mtongwe kana Kenya Navy mahiga timu 4 cia mbere. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure mwari wa Karuiru.